Kene kedai ke AKASHVANI Shillong, ke khubor ban pule da ilu setas kini kilong kimat bekongsan jong ke khubor. Latai ya ke New Shillong Township halo kinong rim ban kentiu ya ke kam chungok kai ke sports bat ke lariti ke puli puti bat ke jing pentebit ya ke sam bat teknologi ong menteri rangba Konrad ke sangma. Shimjing Smai Chairman ke Bangladesh Nationalist Party Utarik Rahman ko menteri rangba do batma jong ke Bangladesh. Bat kentu uno yalam kaliang persya ke yang dorba thawan ke Meghalaya u Dr. Mukul Sangma badai ban pentre kamno ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act arhajar khandrio. U menteri rangba ke Meghalaya u Konrad ke Sangma nin kasngi ula pentip ha ke yang dorba thawan ba ke Shillong kala nang roi state hadu kata-kata bat namar kata lahap ban kentiu ya ke New Shillong Township ke ban long kalat ke lenti na ke banta ke jingkiu syafrang ke jela ke ban thau hadu iwei point san lak teli ki kam ha ke lawei. Haba jubab ya ke jingatai balawan ra do ba Livingston Kharpran MLA ke VPP halor ki kam penroi ha New Shillong Township u Konrad ke Sangma ulaong baya ke New Shillong Township latai ha ke jinglut ke bah 1,000 klur tengka bala penyuk ru ya ke jaka ke bah he khat khandai spa khat san aka na do ke snem syaja khandai spa khandai pusan hadu arhajar khat new. Ulaong bahas Shillong don bun kicing baya kenduk menta kum kicing kapnya kicing duna kicaka penyeng kali kicing kerdu bat kicing bombyang kinala bat kinur Syuk ulaong baya ke New Shillong latai halo kinong rim ban kentiu ya kam chungok kai ke sports bat ke lariti ke puli puti bat kicing pentebit ya kisam bat teknologi. U Chairman ke Bangladesh Nationalist Party Utarik Rahman ula Shimjing Smai kum menteri rangba do bathamma jong ke Bangladesh ke balong ke jing sedang ya ke san perthai ba ke sensyar khadar bathamma hadin kum ba khat prabanai ba ke ri kaladon hapadeng ki kenrum kenram hapo ke jing pet jong ke bor sensyar ba shipor balayalam de Muhammad Yunus. Lapan Semayu Tariq Rahman dan Presiden Muhammad Shahabuddin ha South Plaza jong ke Jatiya Sangsad Bhavan ha Dhaka. Hadirin kini arpo sangut ki Cabinet Minister bat arpo sangut ki State Minister kila Shimjing Smai bala airu ya kita nak terekam bagi daiban pej. Ulampang ke Lok Sabha u Birla bat u Foreign Secretary u Vikram Misri kila mikmat ya ke India banyak donlang hakani ke Jingbam Smai. Menteri rangba Konrad ke Sangma nin kesengi ula pentip ya ke yang doba thawan ke Meghalaya bagi sarkar ke latung laipon riungut ki consultant bat san bokhandai teli ki consultancy firm. Haba jubab ya ke jingkali ja MLA ke VPP uba Livingston Kharpran menteri rangba ula ong bagi jinglut ha ke basiu ya ki consultant ke long saw point lai san klur tingka na ke benta ke senam arjar arposan. Ula pensyairu ba jusiu tulap yaki consultancy firm kumbasiu yaki nongtre sorkar hendrai ki yokpan yaki consultancy fee ki ba longkat kum ki jingyakut contract. Shoshu menteri rangba ulong bala penne yaki consultant kat kum ki jingdon kam jengki project bat ki kendon siu pisa bala menjur da ke sorkar. Menteri Ketenat Public Health Engineering Marquis N. Marak henin kesengi ula pentip pakatenat kan sapen kre ya ke detailed project report DPR na ke benta ke skim samum ke ban kentup ikishnong mukham mokayau bat motorcha ki baha apo ke mokayau constituency. Ke benta bakong san jung ke project gen kentup ya ke jingshna ya ke dam bat ke water treatment plant. Ya ke DPR en sapen kre maria yo pediang ya ki clearance. Umarak ulaong ya kene haba jubab ya ke jingkali jang MLA ke UDP uba Nujorki Sungwa. Kene kedai ke AKASHVANI Shillong ke wan lam shapi ya ke kubor. Ban peteng biang ya ke kubor. Ha ke yang dorba thawan ke Meghalaya nin kesengi unang yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ula kentu badai ban pentre kamno ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act arhajar khandriu. Ulaong baki jing shinai ki jing don kam ha ki jakarung jakami bat ki facilitation center kedang sa klempa la pendep yaki wat hadin bala itu yaki jaka.
Dr. Mukul ulakentu ban Pentri Kamno ikikendon jong ka MRSSA rengkat kijing petha batu kompenya kibabiang. Ka Meghalaya State Skills Development Society Ribhoi District kalapenlong ya ka recruitment drive ha district library nongpo ban play ya kilat aikam na kabenta kisamla. Skill Development Officer uba Saibok Krem uloong bakajing temu jong kane kalong ban play lat ikinong watkam dakilat kibakambha bakilat bantray hapo bat chabar ke jella. Kino yashim banta kibla penrung kerteng kila hab ban syak selok bat syak keli jing keli hakmat kiriu syampang. Kisamla kibla syak jit kinyo ya kejing a jing hikai hakibenta bala jit. Uba krem ula penbena ban penlong kum kini ki recruitment drive ha umsning blok ha ka arpawai tarik menta ubnai bat ha bhoi rembong ha ka arpaw saw tarik menta hi ubnai. Ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS kan penlong ya ka rally thungkam na ka menta ki samla jong ka West Jainta Hills District menta ka sngi ka khat pra tarik urampang ha juwai ha District Library Auditorium mentong bat la shai ka sngi pat. Ka khan khandai tarik urampang ha CIT Skill Center amlarem ka badan hajan ka Meghalaya Rural Bank nadu ka por shipobaji shaning. Deputy Commissioner cum Chairman ke District Skill Committee West Jainta Hills Jowai where but khotsobha ke samla ke district bakin shim ya ke nikalat na ke benta ke jingtep ki bapnya laban phone ha uniu number khandai pra ndriu lai non lai san ndriu pra ka dol barshnong nong thamai ha Eastern West Khasi Hills kala penlong ya ke jingya ba ban persha bat penrem jur halo ke jing penyap ya kerang saukumi arpo sans nam karta upala ja na du khandriu tarik urampang arajar arpong riu ki pulet kila kem ye kila ngut ki brio ki bala subadon kti hadin bala ujor dak ba haying jong Kecingat ba kala sedang na madan nongsit ya lengba ka mopda bat madan marot bat lapin kut ha ka jaka bala sedang. Dak spangut keles nok tilang ha kene kecingat ba bat ra ikilama yong bat dawaru bade ban set patok shijing im ya ki badon kti. Hadin kane lapin long ye kecinglang ha ka bala don lang kinoyalam jong ka khat arsenong area marot kidukot ka VDP kinoyalam ka KSU nong cloud unit ki sengken thai ki sodar shnong bat kinong shnong. Ka National School of Drama NSD ka bahap hapo kicing pet jong ka Ministry of Culture jong ka Sarkar India kala penlong ya ka Bharat Rang Mahotsav arajar arpo hundriu ka ba arpo san hnin ka si ha District Library Auditorium Hatura. La pensiong kun ya kani katamasa da ka Jingdon u Bernard and Marak dukhat ka Garo Hills Autonomous District Council Tura West Garo Hills kum kongsan but Professor Sujata Gurudev Pro Vice Chancellor ka Northeastern Hill University Tura Campus kum usembut kongsan ka Florina Boro MCS ADC bat kisamla puli naki college bapher Hakane kata masa lapin I artli ki jingela kai drama kawai kadai ka kubil bat muni bat kawai pan kadai ka wise creature. Ban pen kut eko kubol sa jisen ngan pensau yakimat pekongsan. Late yaka New Shillong Township halor kinongrem ban kentiu yaka kam chngok kai ka sports bat ka lariti ka puli puthi bat ka jing pentibet yakisam bat ka technology ong mentirang ba Conrad ke sangma. Shim Jing Smai Chairman ka Bangladesh Nationalist Party Utarik Rahman kumu mentirang ba du batama jong ka Bangladesh. Bat kentu unoyalam kaliang persya ke yung doba thawan ke Meghalaya u Dr. Mukul Sangma badai ban pentre kamno ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act arhajar khandriu. Katu ko kubor kalakut na ka AKASHVANI Shillong hakapo prabajing iniso bat ka AKASHVANI Delhi na kamanta ka kubor ka ktin Hindi ban penbu da ka kubor ka ktin pareng hakapo pra khatsan minute kane kadai AKASHVANI Shillong.